kubor nakaslem jong unong san Hima. Na pedang kilai pupra ngut ki nong snong jong kadong temyo kabaha papok snong new nong stan West Cat Hills kibayo ya kejimpang kuvet kat kendai ngut kidi kiba khamjur hadu menta ya kani la pentikna adu ba Colonel Marwen rang ba dong jong kadong temyo habai keren hau nong to kubor hakaba ulo ongru ba kite kilai pupra ngut kidei na ki arplai li kilong yeng ba la ban kedau ba hadu menta kate kadang dan pedang ka containment zone halor ke jing marjing jing kite kilong yeng hakate kadang jong kasnong new nong stan na kajing polstad jong kajing pangkuvet kat kendai na kaliang ka Fkjgp nong stan circle men hakas ngi balang katayo klalet beno ikijing Ïarap da ukaw bat kiwi ki marbam ya ka ba ka Fkjgp nong stan hakajing lam ubulisan walkas klayo ban IT shakinang lam kate kadang Kalau saya takian di badan bentalang, asli kum kadang kamyo, kadang maringkit nak damat ya kan ika Kham kubit, andai kepala sar ya percaya berak kawai, kepala saru ya kejelas ini, ya kadang kahan ini hiru, tengi lengba jangan ika dong kamyo mikir nak kidong ini, life hoyeng, life prat lik lengyeng kepalanya. MP beriu Life prat beriu banyak. Teka ladan life prat ki beriu banyak. Step buat bakani kadang lah apa containment zone lah. Tengi nisio bang jenjar ki beriu jadi badan ini ki han tengi step bak kiwai ru dan bentalang tengi ru pum kaseng kapet ya kadang kathan banyak trailang nanta di jingnya kenduk buat di jing ki pajak kimat tengi isu bandan bentalang hukum kini kepor tengi si onge pikum kadang cim ya kini ki buat kendiat kibangi dan bentalang mas cibun ngimla ban ai rai kendiat nomor habuk ngi dan bentah brok kowe ka area noston makum kan noston sarkial tengimtip kiwai bentah habuk kan no kiama ki jingnya kenduk tengi ru nakaliang jengka noston sarkial isu ban ya dan bentalang kursi kum kadang kamyo